chimanyisa ngo budget yatsigara nkakinana na mukaga iriyo mbini konkoro n'urukizi nakatiko mugongo akakwatirira iha bitu bo budget eji kweza ho mwami Paulo twazagaburira katiko mugongo akatiko mugongo ko 8% iwakereza yo no buce bwayo yo neshikayo 1.45 trillion. Wanyitegereza so mwe hati real trillion emwe trillion abakureba Sky TV erimu vumbi rukumi obumbi rukumi John billion ninja ne so mwe noreba real nakantu kacheka chino hangariyo no bukanga mbweno ko kuzakamba rw'umuntu ni nkerisho n'abakiye nk'ubugiye ni nkerisho so echo necho busaza ushanga umuntu buntu yakatwambaga echo necho echo necho busaza echa yeah 2023 bakajitendeza yeah nicho nabienza kushika mwambo wazi now budget estimates mbiginde parliament manya abine parliament nicho nashikaho estimates zeyonere to mu next financial year bariyo bashara budget ya buri kariki kugiha 14% for example kugitanga 9 ninga 10 ni hari 10 ninga mwe it is less than 4%. So ayuna ngabiri economist ngo eri hansi ya mwene y'umurisha 3% yesha n'umutwe ko muno kugwa mwana mwana Paulo omurisa no muhingi kandi ukitinza president ansasira kuba statistics eziba kumuha ezumuti zikiri nkareba census y'amatungo erigireho kubabere bashikafamu abana banyembara collecting data ashitama n'umuntu amubuza atwirente zinga numerators atwirente zinga uriya muganda of course no uriya abanyarwanda na munongo mukato corridor n'abantu bitu abalisa nabhingi n'abatakumanya intention nabo ikiro mbuzi ntabwo n'abantu batekateka actually kukirigire kubaho hati ndebero umukazi wa civil society organizations nuroya nango sara bire nagira ngo burinde bagiteho umushoro so mukimanisa ngo umuntu owabera yangire buri yatingamba ntezange muhendo n'umukimanye mwami nunga nubwo akubomwani uriya numbuza utuno shoromesha muzinga takubasa kugana now hati government kigire kaho umu president bamuhereza statistics ezidashye omwana Paulo n'abakureba Sky TV wambuzo tebyo butegeki ni affecting abita politics cyo kubanza actually nibyo byitse nibibitse economy cyo kubanza tuine parliament erubabe ba parliament 350 bona na bariya sente za kushara kushara sente za burkari cyane bazashora MP ombe mwe kuzitwara ekitsere no kubura supervision ya government n'ukimanye mwa Paulo ni mwa barisa na byingi nambweno kare ba Sky TV aho mushesha nakorana n'isisi ya parish development model omushesha wo mucyaro katera matsinde karyangoha uwo mucyaro nkoko ukoreba revenue y'ikishe yanayetaho na wendo ni mbere kare yo no muri sano muhingi eyaro akakorana n'isisi yajya to kwata sente za parish development model ndiyo ni ngambara ngo politics itsiri economy parish development model president najikunda munonga bakamuletera idea ningo waji initiate ngire tinkumanya konka nko mwamikisho kuyagamba twaccessinga obumo president kumugambe hazaba kuba barono batungamu bono bambroking abangagamba maze konko muntu wahansi we nabona na umushisha kakora analysis yagira ati embazi y'ebihingwa kwata miliyoni muka jimpa
ombazi oguteye umushoro katugire ngo ombazi ekicupa kiri hano twara omukaga ninge mutwari 12 ombazi gukufya ko byandi yonaga rentora ziziyage guri hano twara omushanju emitwaro omushanju nakatare takare akoko zitwara konka eje mitwaro omushanju hatu wa miliyoni emwe waje mukwatsa cash wona aza kugenda ihuri ibanja lya banka eyo mwana kishe yanagamba so ejibanka yagenda kashashura iyo yaza kumwongera karoni konka iyo parish development model eyo kweta model nchimanyise kintu icyo mutano cyo kurebera so nchimanyisa ngo go wa miliyoni emwe tene kera muyanga so nchibakye better mwashita mu parliament sente zo mukasto ministry of agriculture bakarujurete ngo mbazi abo kuba no kimanya ngo waza kure ngo ihango mbune mbazi tujimportinga nambwe no hire mbazi gwasanga ogutukora endije mbazi tujimportinga ninyishuka ndambwe no mushango go mwame no stumusime kagenda gura na ba MK something abaye bakore mbazi kupa Uganda now akajahababira kuyagire kuforwa ngo mbazo ogo yashanga kuri bagwiha embazi bakimportinga mbatwaro mahanga ganti yo bakore so akasingo mushango ogo nebyagendera kagendera konka nchimanyisa ngo ministry of agriculture teine mugashobwe kutugasa nkabarisa nabingi mbona rutubumgongo ruriyo njunda kandi buri kujunda taraho mushaho na ministry of agriculture tukureba itereho amayisho mbona mushaho tutereho amayisho na warwe ireba ari admitted naona ino mushaho naona ino kumura na Dr. Inakehe na Inakehe haine kansa yamara kandi bimunda byoda yabi nibatsinzo so nukwendera umwana Paul Anshongeje parish development model emyoga entandukwa nyona nichabo kitinsa president nindebo mu kamera umuntu ndeba mu kamana ebintu ebinanishaba ngobereki kandi omwana Paul president obana rwano tutarukisha akakozesa ba mwana yingi abantu ababiri batakumanya batashomere nango norutaro rwaza kureba bizere ni barwana ababiri bashomere munongana bake konka kabebuzaho yayeshereka omuchaka bari amuhogo babareberera mbona nishabango nabo yaza gukora project kezo agarike yabebuze hata buze ko bwa Emmanuel Kisho una muntu uri nundi yahizana gambara president fine ningira mwakura takumuhura na mwenda mwogo murundo na mwenda mwenda echamuhe munongo Paul ningira president yayebuze byo naza kubereka ebintu biri bikushemba yo nabyo ndebere president yagamba ngo haze nguzi hariho ikigambo cyo nyankore kuba no comment hariho kuba kweto kubara bayisi ngwente gabe hati president nagamba ngo sungwe gabe barire cyo echo kubanza hati yanagambira twabeshukuru nangwa nyowe ndio myaka yenyine yo kutegeki kuba nyowe o president na celebrating ebiraro na mukaga nyoka za 2012 so nkanye ne 18 munsi mbona nyingana na government yeje mbona uri umwishukuru wamujemo wenyine toronkeito nyona kisha so mbona mbeshukuru nanisha bangu mbeshukuru nabo bamugambire atwikirize abo kubamba jango n'ukuru kurarunka abana abijukukana mbika yo mukajwekera kajwekera project mbona mwana Paul esente zemyoga zirigire bazi esente za zentandukwa zikafu operation were securation bakaba leta muhoge yo mbere mbwenu nadiz hata kagitaba abasirikare operation were securation ubukitinza president n'abasirikare bakurire mu
bakurire mu ko serious abo kubeza ariyo mbagabura nabyo tubishire abo ko bareto mwana season yaho procurement babureka bagomu batware bityo mwana bika esente zikubana zifane zanjye ni umwana Paul kandi ubu no tusente twa budget ya agriculture ezindi ziribwe mshara inuba gwiri buremezi yagushakaze cyonwe hato umuntu bonga nareba nukwemera umwana Paul mu cyandiko cya president cyabishku nare nagamba vets abari kwibembaza veterinary doctor tumwino wanyu wagombora mbona noho kumweta kazayi okudokta hata mwayemerere ngo ba scientists babongere mshara ngo nabantu bamana munonga sebo sasa the scientists konka ngo nabantu bamana bo bakukirayo umushaho witwe gombora yentutsi ninga ya burongo umursemba bo wamtere somo ngo ijare bente burero umutenyeho nesente zo kumushashura naziriye no kwijata kwija kandi ukinsa president na intelligence yawe hatemeye kuri ya morokwe habo kuba ine piso oine biso oine riso habo na bafiso family na hata habo nabo family hado security hata nabo tubako mu information iba kubirimba mu mwana Paul nibagirating kinko mechi gambo regulation nibagifungura bamuhereza information yatakiye kandi president ile capacity yukushama umustate rogeze aketa abantu bakapointinga abantu at random bakisha bakambugana kahazi shikininga bakavugana akamugambira icyashimiriye kuvuga icyambere munongo mwana Paul embuzi mwaza kore corruption scandal zona ko dachenda na mushaje sente zibesere nibi kaza kitoko bayimba batwara da ko mechenda misho mwesha hata ico no kigamba hongu cyaza kugira ki sente za kubire nizo magurikari cya nizo bakutombinde bakayi yabare no bibi tasha nanda kwenda kubitya speed nanyenda kutugene parampara twitegereze azaho kutrati yamke no muturije kutandika kuhana hanse kuteka temufutu nawe jona banyuma y'ibyono abamwe twitombitera government abandi twitombitera ubutare aho butare bukabo bw'abantu b'umwe bakajya mu mamero basafuna n'amatega yo kwenda government kuceramo ngire umuntu yekwatsa amasasi tuntu gatero mu direction ishikire ninga tuyo tutero mu mwanya rero waza utero mu mwanya waza usikyarira ukayene basofta are we shooting in the right direction economy to discuss ingira hari bice ngo to discuss ingiraho ninge ikiganiro cyitishimye kwa kijya district ziyo tugamba no mu Uganda ninga tugamba na no muntu unatsuga rashere ninga kanyerero economy to discuss ingira hari voki ibi tunturana nibitandikira famu ko kumano yagamba ninga ibintu bitandikira ahandi hari what is your perspective? Ayiwe mnonga Paul nainda no kwebaza panelists batayibanje ekibuzo economic analysis cy'cyoro of analyzing economy kandi okukira mnonga yani analyzing wa abo kukikora ngabagiru abantu kandi economy entasi n'insozo ti fragmented in umbrella yagambira ho value chain ino muhanda economy kandi nabo household economy ya hands ya family ne taha yihanga kandi yihanga etaho ya region in East Africa ikindi ukora mu yanjye ni kitaho mu kihanga yo ni kihanga nacyo kitaho mu aggregated terms ngo no mbwingi kandi ya region ne yihanga zine link nze gate hayenzi yo omyecho kandi nebitreka bya economy na bino nibikorekana umurisa produce ayitanye kushikomu katari
ko umushobozi wakoze kushanga mu Katari nayetenga sente urwo mu banka nkuko kumurisa ari kwetenga sente ku increasing a scale enam so economy nkuko fragile kandi eri na complex ni mu nanga wingi ni makona mingi at what no chireboti Uganda nakatare kabantu miliyoni 85 Uganda ngami twantu gamba economy ngire bakakatare abantu aba harimo producers abo kwinga nabo kurisa harimo consumers abo guri bahi ibyahingo abari twena then ajina aba in services abo kweleza what services manufacturers atabona nabakoregana teno kuwasa kubaho atarumjira ata iguriye bibona akatari ngo kaba katari kari perfect tukubasa kwebesa so nketenga erisho ya kabiri no government o yijamu projecting stability ya katari abo katari wakareka ngo kebese ha principle ya demand na supply abahinga bakariza ba yetumu katari abarufa barkwenda bagura amateno umwana bije bagura tikumara so akatari kari perfect so nketenga regulate hatunu no government yizera otagambira ha political economy hogambira politics no reba regime bon ebyesente by'ubutare bumanaging bw'ubita umugasho gwa Bank of Uganda nukuha umugasho gwa Ministry of Finance nukuha umugasho gwa National Planning Authority nukuha atezo technical arms zo kuregulating agata n'izindi harimo UIA Uganda Investment Authority yo kureba abar kwenda ku investing mu Katara abo munda nabahe foreign local investment chamber ya kamasi abo kureba mu trade bino ureba umugasho gwabo bubuga kandi baza kweze sente kandi bingi njye nagambara economic analysis te Europe wano ina gushobora ryo gamsa okay ati abamuba hereza concern abo mnango ba panelists bagira ngo economy efi kikire kurga rukumbi wa kinana na isha mpaka last year ngumi bila global economy agency yo ekakura ubutreka butanu 5.3%. Sub-Saharan Africa Africa jahans ejitu ekakura born by GDP ebakweta GDP indicator ekakura ubutreka buna 4.1%. So no reba mu Sub-Saharan Africa ke jahans ya growth rate yensi yon hawa factors is unique Sub-Saharan Africa. Uganda kakura Africa shot 0.57 3.5%. So much economic growth on average ya Uganda na Africa ya hansi yon testine munonga. So comparatively tukubasa kujangu economy ya Uganda fi ibyo tugamba ya mwami Jordan ibyo tugamba ni figures in fact siniga ni figures Figures are factual. Well. The figures figures ni ngani facts aho garo figures so the figures are World Bank abukwanzo twine kwantu twa figures za World Bank kandi oshitire questioninga what is the truth against fact ekikire nki kya kikire kiri kwingana ki kandi na Bank of Uganda na UBOS yagambe yatiri mu bintu ngo methodology ninga nango kuba kutunga mu data collection strategy tehikire so naho kumzamu ningugira ngo hariyo sector specific issues but sector okwali
ene mwebizo byayo okutubasa kugigamba ngo umfrije gwe yagamba daya ningo kutubasa kugigamba ho ngo umfrije gwe yagamba subsidies ziyana initiatives za government kwenda kuyamba ebitongole so kutwija heri izoba kugamba economy ya Uganda bwanyuma y'icandiko cya muzeyi ntugigamba heri izoba bwanyuma ya COVID-19 eka affectinga buri mu utereho murisa na muhingi abo kuba amate gakamu transporters bakendeye consumer taine confidence abo kuba taine ntasiya nabo abe nakora ari umushomesa nanyuma tega buri izoba umushara tukwija abo kuba government taine ntasiya takuzagura amatega so demand and supply nayo tia gayoji nanagize ngo economy yetu ya Uganda nayo erinka hazindi tubentu rwo mu COVID-19 orutaro rwa Ukraine na Russia rwabo ngo gumana ya kigamba Black Sea inyanja yo kweta Black Sea ne ekiriyo nja affecting amunonge kikuba mu economy yensi yo abo kuba area center ya eba kweta global supply chain ebintu bikurga Europe bikurga Russia bikujo mu butare bwa Asia bikajo mu katare ka Africa muri Uganda haha tandije prices commodity prices omhando commodity prices nzeyigera so shanga ebe yomtahimbwa ya iyongera habo kugira ngo emere beneza kurete ebyo kukozesa kurga Ukraine kurga Russia eherizo wiki ibiri yakubere neheze biro bishatu mpeza nke example so ekyo cyongera cost ya logistics so ebe yomte imugeza kushika nkiza gugura hayo hardware ukiza gugura no inakumbeka no inakumbeka enju yawe oshanga gugura proti tishuka konka tasi yawe nayo ninje so confidence yawe nga consumer shrinking so ugakayine sente zawe fragility ya government politics ekwizira ochumuze yakirize gukora mnonga ni peace atari busingi economy neberi umushambuzi kuko boyi no busingi otakagira mu systematic issues utakagira mu korema kwa police kugira ngo watanka nads yagwa aba corruption watanka OWC yagwa utakagira mu yecho konka hard peace njeza kuyamba watunga investor naza kuija ate sente factory yokora embazi yo bintu ya China ninga garga Nairobi eze korombazwa mano erge mutwari kumene ibi gwenteri koje wakakaga bintu ga echi ya henze mu yashobori so peace yamba wa attracting investment a balancing export import ebitukushoza hero nebitukureta umuntu ate kikibaho tugira stability yesente zeitu ate sente zeitu zikibazityo Bank of Uganda we kubane shoza ecyandiko cyayo ha economic regulation embuyo ku increasing embuyo ko engera ha ebei yesente easy tiba kweta economic easy hata no bikiba bitare bityo etaku balancing ha bintu bitu factors ezindi tightening ekirinchi baho hati omukumi birabinebiri okuyikumi banka ya Uganda kandi lending are trekamusha 7% to domestic banks so chikumanyisa nyobone iwe umushobuzi ningo murisi koraza umstandback ninga centenary uza kushanga bei ya sente eri hansi konka global supply chain kwe kuba fragile kwe kuba destabilized washanga ngwe bei ya mashita eri higuru ngo commodity bei y'ibintu eri higuru so habaho cyo kweta inflation so bank ya Uganda chine kukora economic tightening
so eyongeze bei so ngwekyendeze sente ziri mu mount saturation hata ibyo byona bikibaho omulisa unatore konkumwe bembezo kuna umwe ati naona suffering nguko kusuffering abuko kwaraze kushita serena kuguraho ekikopo cyamate ekibe kirya nana kashanga hangu 200 cost of living na livelihood yari naho takuzagarika so njimanyisa ngunaona aza kwaidinga so nawe are affected by the economic status. However, tubantu tugamba Ugandan economy mana yajigambira agriculture ne contributing about 25% to carbon return 37 now to about over 37 revenue konka it's the largest employer abo kwa labor yitu yishuka tuina akatare kabantu million na itano konkana bo tuine labor erikuinganeti labor no factor ya production level zone so baba tine mirumo nabo very tuine confidence omukugure bitu so unemployment na yeba issue ato yebuza umurimo gwa government n'ugwa no kudisizo murisa okwinjiro umuhingi ningo kutaho environment ekuyamba umurisa no muhingi bakore cyabo cyo bakora ati no okikaho oguno muri mugwa government no gukora infrastructure Uganda bene running a model ya development economic development bakweta physical infrastructure ebene kira munonga kwehora sente close at billion 5 za dola turekangana na mwenda GDP yetu hasente ezita omu infrastructure development damu engoto nekora ki nekora linkage between producer and markets eretara mobility ya reducing hata reducing edinekora ibakweta favorable environment ngomurizo kwara kama mateji katagwa tunda base gachira andi high government yashtura hatanga economy tuine kushiftinga tuine kwinjira mu ngora abo tukubantu gamba economy yihanga tukujigambaho kukomera izoba inganyinja kai tukorera izoba mu economic planning ne determining economic performance yetu emyaka abirumisha so nchukuru munonga itu planning ajeri izoba hatu ngungasho gwa ba planners tuine hati shifting abukuba debt driven investment on public infrastructure tekuya sustainable tegumaho obwire bwona tuine ku developing targeted strategies on human capacity development muntu hereze yo muntu riyeta amagara go muntu garagata kwa kurwara nazo mu irwara shangayo embaze hikire maybe yes maybe no kwa kushoma kusabeho bona bashoma nayo ariyata nabasagar komuka itafare kurugumu ishomero riyombeka ningane ngaruka kona nabasagar kayo advising umurisa ukwara abase gukora cottage industry ninga umugashugo kwatansa kugira price control kugira ngo umurisa ya bakwatansa ekiboazi yagambireho hatuno ezona fundamentals za economics akatari okukari no mugasho gwa government zirinkinga na global economy konka politics eja ebe mugasho no tuja kutyamu yokache na kutratyamuke ebintu ebi nyitira abashija abantigenderere auka ibintu bya economy ibintu turukwitsa te twantugamba oburizoba muri kutratyamuke we tuija kugira muka speed ntushana bugufu turonda solutions then ndureba ekyatugita nekyatutanisa omu discussion age program bageta okubiri kandi okiya Sky TV rakari abantu
icyo rakore iwe otakarwa katumure ukake tunywa twizidera ushaka mbaka Sky TV irakari abantu ukuriya kwenaje kunga shemere ndi kuryaha cyane yo ndi kuyo waje kunga imutomati zo kunyirira kale cyamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma yesande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikiriza nguyo Rosemary ekyamaki lyo mu Rosemary ekyo kunywa kya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary haboti nibikogo mu Rosemary enyabarashana omujanja omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 0.05 chenda na mwenda 03 abina mushana nange ya 0.5 mushanjibi 5 na mukaga 08 0.5 Karibu kweshongora totera yo kamwe icyenda mu kabiriti icyenda mu kabiriti wabara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda mu kabiriti ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket kono mwihanga teresime ya 0.5 chenda n'ibiri anani 5 nuyenda kuchinga nzu yawe ainenye jina fure muzazo Omnya Uganda reka nkwanzura bamagezi super furniture abarushanga umutawune ya rushere abantu bobonka abakuretire ibintu birungi kandi bikine no mutindo gwensiyona binentebe za sofa sets omusize no mbikabyona ebitando omusize zone no mbikabyona bina mashuka blankets bed covers obutimba bwensiri pillows dressing mirrors bayije kandi bakugirira imfaratse y'umutindo umbikabyona za kabada umbikabyona bakwinire za curtain roads ningi byo mu bikwanika za curtain carpets umbikabyona kandi uwizo mutindo counters ezo mu office cushions zo mu ntebe ezo mutindo mununga enyigi na nimyango yazo dining tables ezo mutindo bakugirira coffee sets ezo mutindo mununga emeze zo munju kandi bagarika bakugirira na wardrobes sideboards eza man mununga kandi zo mutindo na nebindi nyamwingi kandi wagura ibintu byawe umba amagezi super furniture babikutwarira kandi babikutira umunju yawe eyengengeta abanyarusheri mbashanje opposite na Ugaford kandi bayine na branch ndijo around about opposite na Ibosako abayibanda bashanje ha Jubilee Street hehi n'umuzigiti kwenda kumanya birukiraho tere nambezi 0.06 5 na mukaga chenda nemwe chenda ningashi 0.5 abiri na mushanju 0.5 chenana magezi super furniture niyo answer tenga mwamu nubura kwanje mbanyo haka maramu Otali kwanu no munugura weza to munugura ojero munugura niwe kagende ushaniyo munugura tunyure tuhamize abo kuba gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba bosi clinic santereke ya massage services wari kwenda kushubura jeresime ya 0.82
09 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0701 09 kinana na mukaga ashatu n'itano nwomunugura ukutamise bindi byona. Mmereni ya msako netumanyisa abakasitoma beitu ngo tubeinira obuhereza bwa voluntary savings, fixed deposit, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyingi. Nobasa okukoresa mobile money MTN nyiga *115#, Airtel nyiga 185#, okuraterenda jirro. Ninga tushanje a office zeitu a Church Community Center Maguta Street omurembo Rwambara. Ninga amataji gito muri Rugaga, Ibanda, Kabuyanda, Ntinda omuri Kampala, Engarama na BSU. Ninga tera notu mushanju 82 11 29 kinana na mushanju. Oba notu mushanju notu mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Aha, mutahi wanje Moscat Motel erukushanga kukonjeru cyamugorani hihi nakacika prison. Banyaba bakuretera restaurant hamwe ne bar rwegogana bakutekera katogo karunji munonga akachansya ogisereho nango naranji otarye mbokibiri mutahi wanje nkuru kurya mukenejo wanjiro mbinyobwa aba bakwinire bara erumwe byo kunyebera kusheneneka kurunja hamomero. Bakuretera byo kunywa by'imwameringwa nkaza wines, spirits na beers nebindi binji. Bakwinire buraro burunji oburu self contained single and double rooms. Manyano bya muhinji ko rubaju ahasigare tara ya shandari hamwe no muzikene byo kukongotero kagwejegera. Omwanya go kupakinga mu motoka nugwe marira kandi nangu na security ruguruguru harumwe bya wantwarana bwaba wahurira washasho rubaju. Bakwinire sauna, steam bath hamwe na massage ebirunji munonga okwenda kumanya biri kuciraho baterera hasi muzabezo muhagatero ya 0 51 98 narishe ya 0 mushanju mukaga 0 chenda na mushanju 22 na mukaga. Moscat Motel, the peaceful ambience. Let's go. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikumiza mwawa not want ta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamana ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikumiza mwawa zyo hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Kadena Cavs baby bam 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 bam. Sky TV iraka ry'abantu mukurikiyeyo kandi ana namushajo zora mushiti yakana mushike ngwaho ntu buraida chika ke 13 zonka then tuka program tukagendera abanyakiko tumwe bare bakutsindika messages bajya ngo urta material kaga hati gama horeta marungi munonga bari munonga messages abanyasanga bambatsindika messages all over siyona start times kushika start times turi hari benachina na mukaga no turi wabano nda kutwata start times nabo ico abakuturebera kutuyona yona mwe bare munonga kandi kimukorane cyamana now abwire twine bukenanye nango Boaz ningira ngo discussion yiwe igura wari artist wari yiwe igura hitwa ebyatukobya wahareba so next time utatwigura umuhanda muringwa gute nandabantu kugura hari konka economy kubagiga buri mu yagigamba ko nkirigera wherever you want to pick a comment from konka omunya Uganda hato ya Sky TV washimiye gukora kibire bine byo gukora season ijyo kwiri kozi itimanye buku kunkore economy kumkugiye konka season ijyo kwiri umunya Uganda akore nawe and to you are an educationist muri mu education sector muri yo numukora kugira ngo ebizo by'umunya Uganda ryo narebera izo nyencha kare omwana uri no shomesa hinduke solution. So what are we doing? Umunya Uganda akoreke
nakito mukarasa ngira ngo umunya Uganda shabe konka nakireto mu economy umunya Uganda no manyangu umurujungu nabagira ngo every situation provides an opportunity buri mbera yone kuberho neta humugisha na sho antaho kubasa gukora umunya Uganda kantandike na umunya Uganda kajishi ekishane cyahita umunya Uganda murisa umunya Uganda muhingi mwegayite mugirira kete mubase kurwanisa ugoro kwija akashara amateka gahari 12 akagatara kaga aho kuba namanya ngutoyi nayo kuzangata munobora agakame gakazumuka to kubasaganywa so noija kwendera ugakozera iki ugamuhire bwa cooperative societies obwatandikirwaho bakabwinfiltratinga babutahamu baburwanisa bwagwa mwimuke mwegate mugirira karumu mugirira ke rumu nkabihingi nkabarisa mudetermining price ya mateganya umunya Uganda koreki rwanisa corruption enguzi abo kube byona ngo ambikiro kuyanagamba ebyona nibijaha ahabwo kuri enguzi President Museveni ahandikire cyane kejo ya praisinga economy ye international entase bita hibi atandikire na hibiri konka yagira ngo ebyona ariho kiri gukora ki ekibukubita enguzi neribo tariho merko rukorga America kuja kuri enguzi kai enguzi ninye niwe nohoro kuza kugirwanza ninye niwe nohoro kugihereza no munya Uganda nohoro kugirya no munya Uganda umunya Uganda koreki umunya Uganda rwanse enguzi umunya Uganda koreki umunya Uganda areka kurinda chairman RC1 na RC5 na MP kwijaka abantu we supervisinga parish model umunya Uganda imuka newobere supervisor hold people accountable tuteyire yeki kinkwatire ki kitandagaho Paul n'umunywani wanje ebyo nebye abajundwe nagira ngo ebyo warya bihozomesho garhanga it is time okwimuka and we hold the people accountable if parish sente za parish moto kuzira zeizire zikazi zinga abayihandikise nabangaye do we follow up project says is atandikirwa under parish model 3 days ago kandi ndeba I don't know kandi online kandi ndeba abantu ba district ziti Chikube Chibuku they were giving accountability abakozire poultry abakozire piggery and noreba tangible results in a year over to sentezo konkano ja kushanga at this time hachiriyo nabari abazitegereza abataka stungire nashaba stungire atakwasa koreka fahisa ajiri accountability yo muntu wentoro yana agamba omnya Uganda koreki omnya Uganda share government agriculture is subsidizing embazi is a cent is what Minister of Agriculture etunje investors abarije ku investing mu mbazi mu Uganda ombazi bagukora Uganda uguza kuba butara umushoro nkombazo gurigira hero gwamana uguza kuba gura umushoro yes Uganda Revenue Authority niti kwa kutaxinga abantu konko gumushoro uguza kuba butara nko gumushoro gwo mbazi okorerwe Germany Panado ya Uganda today tinka Panado extra eriko rga hero hariho difference what bakora that subsidization yembazi bakhereza abantu endubo bakabhereza agricultural loans tahona on time yes on time bakabhereza agricultural loans bakempowering cooperative societies and circles breaking a chain ya bank exploitations nkazi yanagamba right now I think banks are between 23 to 25% lending konkama mwine cooperative society yanyu mwine sako yanyu no shanga wihayo loan wajihira ya 6 8 10% amahega chikozere they have wazalendo sako gakachikora why discipline amahega ni discipline
it's one of the biggest models za saving schemes omu Uganda. Omunya-Uganda akora iki? Omunya-Uganda igukamisha enguzi nebasa okutargaho nyentsakare, nebasa kuberuho nakosha nyentsakare nabwataho konko omunya-Uganda igukamisha. Ninkora nyo nkashanga ahe ngamba ngo abanyarwanda kare bakabaribwa munonga ekicuncu so kucyabere kitwaro omwe ngo bagira tumwigirane kiramujanye mwendeka nito tworeke twigirane twerwaneho. Okay. From the education perspective mushomesa abana konka abana kumuri abashomesa batakaba betaho ninkaba boazi kumbara abashomesa mubashomese mumanyengu mubashomesa nambegesa n'oburugo bwabo. Omwana wambikire wo murisa ashamiye kumanya value yente namate. Omwana wa Boaz wo muhingi ashamiye kumanya value yo mwani etc. Kandi mbatwa wiki imwe bakamarwanya meza asha. Ejo wiki bajimari. Ejo wiki neheza nayo. Bebe bomba shoma. No, the education system a change injiri. Tekiri nkeriye yitu yakari. Bagihinduire really. Nibegesa n'ebye mikono by the time umwana yaza kweza senior 4 na bari mu position aine certificate ya DTI nabasa kushara mu kugira tatu natandika bakery yanjye. Next time na kweta was going to discussing age new curriculum. Okay. So nchechi cyo munyagana cyashame so much. Nanweri ikishare wachitera ibakweta problem identification ya ikizuka kitera meza tukashireba wa matewa bajya no shanu no sota tayitugamba kora daga konka no gashangara. What are we doing? Tukora ki? Anti yebari amate na wono bageta kaganga baseko garagakira bina ahogana nabashobore tukagema kuga kibanza kutwashite munana tuyar 10 batujya ngo haza bambi umuturano mugemura kungamaze tukagaba tuyar nana twatera umunga abrazar rishansh mbirati nyugo kunya nurkaga nazuzu nembabazi kuri bashisha ziriya azurkaga ni basaka nabin kandi ubuga kukabiri tugatwara ministers icyo kora konga wabuze kitarakorerwe nicyo kubanza ninshaba abanya-Uganda bari kundeba narabakutureba twese ubushobozi bwite wawagize tuyaza mu nyom politics. Niyo tingi mo gunda tanse politics nanyesha zo kwera chenkeje uzitimo mukore ubushobozi bwanyu mwahi izobe tingureba memba wa parliament wanjye urukushita mu parliament emyaka 5 n'emyamara yona atakutensa be yamatene n'ebitoke n'enyama yente zeitu nejwa erutwita ejwa government ecyaje cyayo nikijyaho tugumento into vaccinating enti kandi yepeto mbasi yetu vaccinating buri bwanyuma yameze mukaga kandi vaccination niyo kutsirka endwara yatakayize kungane wazitegeze ndwara ebarkaho ebona kuzikasha no kutsirka ndwara yabarkini kandi kija nabwo kireta akabazikaki ring vaccination ibakozesa ring vaccination ekikareta yakagereta kabura no kumara etutaho karantini ekyo ngenda ko kunkabya nyowe hati imwe abagenzi banyu muje kunyongera kugenda bakajya ngo Manuel enteza uzuye Paul no magwende zejo zibaziri endimi tweka ebyara tweka entene fongo kufa kona bakujya ngo tajema mate otutunde ente tubakwambazi tubagemere hati kandi niwono nango entegera gure iyo business yabo bagikoma nende yo nefa tubagambira ngo ntuza gikomora nawo bakugambira entete wimga nefa erwe bishuru nende yonga iwe ngo ingorwe abo ko burizo bari amukamiri kutwara matahari ngo gasende kunguye kutwara romana ishomero
nguka sente kunkuyeyo kugura panadol ko kubamba gigamba nguka sente kunkuyeyo kugura umubazi gw'indege nengo hayazero hate ebi byona biro bitusinikira ameno nibitureba utanataho karantine ameza 3 none wena ngumbeho bayida we ikindi kwagambira kimwe ngo twetereho buryo twetegekere abo twintu no mushobozi bwitu no manyangwejwa ne janjazwa abebembezi beitu okukiritu obundi kabuzo bakamabiti batutu umurikigurwejo naje ntwitimu mtu umurikigurwejo kutugamba biturakwe mukundente zitukira imwe mukundente zitukira nyowe taruki kukunda ngente zanje turagambira pora twanterera ngo yenterandi ni fana mezi narge heti yikiru nandi ni fana mezi ndo kundagazishizo mbyubuga ni ndondo ngo nkayongera tutemenye mbene gente yimfira abanda muntyo no basa kunya kunyeri nyena ngwe ekwati timutabi bugingera konga mukuza kwe nashika kuremwa baga aroba tugera nguturara nguto nitutkumire ebina byanguto ngo abakuraraho n'abakozi nuba kuretera ejo kumanege nabo bakfaye n'abagenda ngo nuba kuraraho habo niyo mano nararo nigenda zone enti zone ndabo kashi kuzaziyo ni fumuka kunda ni nyendo mbazi kunda na yeta ogumana nti Jean kugusente kunda najimuguza nyishirikire kwa kushanga road broker ni mkumirira think bas akwa ni nyendo kugitunda ejo ni business cyari mere kumanya abantu bitu no kumanya business ni yitu so abarukundeba muri kitu tigikire so puri twirne kora cyo mumbere yiheje jwa kanenda ngo yaha puri twirje kora jo twabere nzogo obutwati umnanga yamati mutfaramati nubudo tuyumutayi yabarwanda kwetsimba abantu kwetsimba bari fukosa bagimu parabinzira bakambera kubo naje ntwe tukoreka tukakwasaba ndo aha poindi tukabeta bomparamente kumuraye bimwari mu kimuzikere cyo kwata beyi yamati tumuruga parabinti kandi bawenda nako mushtamene tubahandikire work plan yitu agenda yitu manifesto yogaba to ndije agenda yitu ndwende kiniki ora kikize tuntu twakaru mbere hatitwe twino bushoborozi imwe abate yakaruru gaga kweta bayambwa bagambira ngo imwe nambonye mbo kwambafa no kuzwa president kumeba ndiba mbafusha misha bajara targabo umusheje go numugurwa kwagara kate ni cyata kozere nangwa nyenda no kutebeka se mucyo umwana yaje ngwito jango pote rather economy fienga tutwagera ngo efire kandi tukakigambira konka agayamazima gangu eine bihengeri exactly byoranye ndagamba eine mwe bihengeri ebitukunda kwigana ebirikuju aha now hati twose obushobozi bwitu akaruruka awe munya Uganda akaruruka awe murisa ogukansara wa district ogukansara wa gombora ogukansara member wa parliament tubete tubagambira ngo twindeki bitubakika bi obatatubuza kaba babashukira witu batufekera batatubuza n'inteketeko byitu ecyo nkimu ecyakabiri ni planning is very very important bantu nicyo cyangwa mbere ni ndeba bitu obutugera ngo ntwenda ngo turise turise twingi agriculture muzima eyaga muzamweta bose kunda kusiki cyawe baboza abarushomesa abana ni tiwo kukigamba ngo it's okay baboza abarushomesa abana nakugera nagira umwana na umuze ninye kwa kukigamba iwe mwana ukora bitafire yakushoma nuje kujana ugwara bunkanye nuje kujana utufuka nkanye umwana akakura namanya ngo icyo ni punishment kungapo wazi umwana kigereke yashobya elizono zo kusibuhingiri amwe efuka ndarisarasha asiyera suse mbuga umwana amanya ngo kukoza semukono kugira n'icyo kwita abantu hati nyo y'ingamba planning y'ingamba ni imerenyera kujibashaba nyo ngitandikira nyingikorombiro n'ingwe bi kana hajigambiro family planning one hati nyowe bose nazagaragara gamba hati bowazi yuko bimushumisa n'abazere banga bakuretera abana babo akibimushyira gataza nyo mwana wanje nangwa kinshomete ngiyitegereza
kungani ngunda mwana wanje ngwaije aberoya mbwenu yaza kuba roya ashumire kwashumire mushomeki okajya umugambira ataze ibintu byo kwenda ngo wahamye akajana bajanga na nyanda mwana wanje agamba urungu aha mbera agamba urungu ni nyanda mwana wanje abamushaho besho kuza kubamushaho we nabakoze reki nabashomeki neki hata ni nyanda ngo cyo bencho ahamye nambwe nywe nyino bujuzi owanje wa primary bagambi ubu secondary nabagambira hati nyondi ni designinga nziti ihanga kuburi mirimo nshomesa abana banje amazima y'imyaka 20 bari mu shomero nese nzingutamu ajeje gake buri mirimo no hati nyonye ndakoreka yaje nka company babe bono kugakuya discipline ya shomero abe nabasa kuba employed mukayanje hati je niyo planning ndi kwagambira now hati ngizibitika nyente kayinitaka kandi basa kwinga no kubise no kujya ki no bakutugambira bya cottages byo ku processing amategeko n'ibyo kuye bitu bya processing bwa now ninja kwenda omwana oshomire food science mbere ngukuke kuyamabuza uko okushoma food science labashomire ki bangambira mbere ninyenda ngo mwana wanje mukuzo abo ntakizo business nyendo shomire accounting business accounting uko business accounting arana banje nabastamisi nabagambira nyina ujube ni wa accountant wa company iwe nyina ujube ni wa koreki iwe be engineer abo ku bantu jako twine motoka birabona mu bifa bikujya hati iwe ni wa bikora harutore ne kuba wagurika hati iwe ni weje kuba farm manager ni weje kuba ureberebe na waru hata nyine planning tutanzunda kubirugamo ecya kashatu icyamweru kanjera kandi cyamweru kare ha abebembezi bayitu kumurana mutereba twafa beshi kanso ko yo muri isa ko yo mushukuru nyero yabere umushukuru wabayisa no manya kuya tutandara kuje muri amataga tutugira ndagano yona tutwine ndagano nyuti ngare ga business abantu bakora batine ndagano emyaka yona kati tukucyura tutwine ndagano umuntu nabari yuko na imero mukashije tunasaramate nakurita sedesti nango sitachoze kutahe umuhendo wana tumutera hendagano hati udor muri sabu tujoka tujo ininga oga tustamya umukuja ngo ari saba bastame bakaya ngo yawe bateni kiba kumanya abo hajo muhindira gaju niba mureba ngarhanga ogo nibamenya ngo notworendagano ecyari gamba ni cyecyo omazima yeje ibembera urugamba rujungundire tumnyindo hati yo ngamba ngunyoni nja kujya ntinga hati mugumugwa mu rukunuya ninga ba box bempira no bor baga witu kwa kujya ntutega hati ne weshyaro ya wita kugambira kwa kuza kutweturamu ntwe mazima garhanga nango twere gano okay aha ecyamwe kiranye nda kushaba no kushobora abishemwe abaito kubababiha abambeje bagamba urujungu rwingi theories za economics za bajonani bya demand and supply manyabi mbweni nyenda kuwamara physical policy kubagambira iki physical economy barere kutube yihamanya demand and supply market forces hati jonani ebintu nibiri nawe yongambere supply nanga theory yawe gukora amateni bagagura shingira 12 babe bagagura shingira 12 ubwo bigashireyo babe bagatura kambara shingira 3 na 5 na ziti hati bagagura shingira kaga kambara bagagura shingira 3 demand and supply ni kore icyo ni cyuma ecya kabiri amatega agari mengi kandaga rero bagabinga ngejura hati tuzaga twaraga mu kagari kana bagatwara amatega agari mengi kana batwara nagafunguire mu amezi agari yanguto hari go budomurago gari yantonda go mukageta go ningamba ko itu agamba sindi poti ko kagari nigaba gatwarire mu amezi n'ibindi bintu bingi kana bagatwara abakwana bajyango amateni mengi aba factory kambagira ngo bakora ba processing under capacity hati siyo rejo ya demand and supply ebi
etatu bya sente z'amatatu bwe agaitu gaba mengi kunuya nekatubiza aha munywi na wakanywa akagura sente nke rero hakajamo abantu bengi because ikigenderwa cyo kutubya kuriya nibari benda ngo ko binogura amategeko twara gatari 15 obasegura tazibiri nobere ya 15 ari muruga gura ajagura akatari kahangu ebyo kapitabaho demand and supply rinkai final ni impereza kimwe ntekateka mutinga kutunga undi mwanya gugaruka ha tujya kusiba kati kusiba rest one kati ningira ngo kanso ijo president yabenegure cyoma cyo mukageta akajya ate cyoma ngiye mama kine mate ande ningira ko mukigambo cya Manuel naye buze cyoma cyankiye mama rashitine mate ya roskaste I have scarcity hawo price increase turi ha automatic market forces ezajunana so ninyenda kugira ikibuzo kibikiro kigali cyemu abonye scarcity kandi atakubaho prices so umukuru yimukushitama abwiki farmers mbaburana karagano kama ati mu royals imwe mwija mutuyamba yeba namutebe kansa fobura umwami Paul ni nkiriza no mwami Emmanuel ninyago cyubabuze ndagano kutandikira rero bobo nkabari selfish icyo ne kigambo cy'orujungu cyukumanyisa ukweyendeza umukweyendeza haruki nubareba icyo kubanza nibanga kwegayita omuntu ayendeza habwe atamataga nagato mu cooperative baza kunyiba actually icyo nicyo kigambo anyway business yitu bien tunga bitu mafia uko mafia n'ikigambo kitakiri kisi nangwa mafia yo mu economy mafia mu economy ijwi hauko mafia hari mu economy no mu factory ije factory ko emamura y'ibigwi rero mafia mukamayo no tingumana ni no muhindi nabe no muri inyuma so atoko ko emamura nacyo ni hano icyakari no muhindo mwishe no muhindo ne bamwe ne kinyabiko ne kinyabiko uzubanya ubwo yayagambira hareba ko etarujureto kwamikisha when rujureto ubu ni nka Bank of Uganda nezi commercial banks Bank of Uganda yataho police ngo kishemerere kuba kubasa kuba na rujureto wa factories zo kwinga no kuriza na Ministry of Agriculture wanyitegereza na Ministry of Agriculture na yonka nabaruzi ba minister n'abandi ba permanent secretary ba under secretary ba commissioner nibabasa kubaka mu ba factory hasa kwa kama ba factory mu amikisha nibeja ko exploiting no gutera n'urutero kujura abo kuba no bakubene bakuyamba kandi umukono gwabo ngumurengo ubureretse rekakwata kandi ahanze umwami Paul tinkwikiriza na Jonani economic terms nebe byariyo nagabana demand and supply ko mwamikisha kuyambuza yes hari forces za demand and supply konko mu economic sense y'inkumanye nashomereho nimanya ko haro forces za demand supply neza hejuru kandi yaza hejuru price nayo nekora ne yongera abo kubikintu bakenda muno naho hatamate ninga ebitoki omwamikisha yabuza tukampara omukatara kake ebitoki bikorwa isingiro ebitoki bikorwa cyuruhura omwana bikorwa abo kuba no kibangwe be yo mwana keza yashumira kimwe abo kuba tukati international market ebe yaza hansi nyoni ngira ngo bremo niza kujya portioning ha Ministry of Agriculture still okay and that is government yagamba planning. This is a very technical organ. Authority you know will. When the authority will. Konka mwene no ha director wa national planning authority no. No. Koyo munyamahuru. Mbona narebere na planning. Ngosho planning ade chama. Atakora gayoshi akadvising hangata hamuri no mutorana habi. Manyicho cyo kumanisa planning. Kutwa planning ire
ngu Ministry of Agriculture twagihe sentezi target no mwaka because it is a financial year mwene sentezi ezumwatera umwene creation ningo munadizi tuzikozere kishemeye nubwo kurebeza accountability committees za parliament nubwo kure office ya IGG nibasimura busimura bashigisimura ebona kureta report ya accountability ubundi itakumanya ibagiye kandi Jonathan policies efforts programs ngwizi economics obwire bw'ingiro shoti tuzukurka heza kandi omwana ngoro nyikiriza ngambe bekimo cyonga umusheje obwe ata statistics na price yombazi gukozya ugwasanga be iyi factory eri aho mu Uganda tutugwe importinga gwa buri gwa ngomeri aha ebe byari yo naba konko kutwimportinga gwa milibitras ratate mtwaro mukaga hati ninyenda omwami Jonani atugambire ikintu kitukora aha nekitwimportinga abo kitukora kikize kitwimportinga beyi icyo ngo twakorera kikija kusorovinga problem y'ikitwento importing because aho bakora abo kwentes kazi tozi azifa so kandi ikintu man Paul yatugambira turgira mu COVID-19 post COVID-19 economy yekegeta okay Jonani buzo bibiri bingine byawe so tuganira pre-COVID from where you want then to Japan to endera kandi nzindi cyahera pre-COVID COVID takabere igandika ekane kora freka butano 5.6% ekere ikira mkaga so kere nungi economic growth indicators nazo tuzikirire aho kuba imirundi minyiti zo kudefininga inequality ekubeya hansi so yagarka hari ishatu nakafrika kabo aterire hindika hari na neshirita so ekere nungi ntuteka mu recovery neza kuba fast enough demand and supply natandukana ngira ngo Uganda na Katari najya ngo Katari tikari perfect so niketenga regulate mwamu mwishika so dynamics za demand and supply zozo nkanka zote zikwemarira nagira ngo ntubasa kugamba economy ya Uganda ngo kweli konka ntubasa kukasa sector specific dynamics but sector einibyaye atnaga ba sector ya amarago umwani tutashaka no wapamba ningo wa tana no bibiri mu economy sector ya mate ningimanyi DDA new regulator ya direct development authority na Ministry of Agriculture investment nyingi as a government zikazi directed in increment of production bazum breeding bakora campaigns zo kurwo muteze nyakore kuzo nutrition investment nyingi yaza tu ngicho kurebera ngwena bazirya miliyoni turya billion itanumtreka mukaga amatago ku producing ibizoba about only 30% ashakahariga nguga processed muri Uganda wastage y'amata muri Uganda over 15%. Wastage, what do you mean? Amata gukusesika bamba tomukuraga yatkanzi umvali chain y'amata ni menji munonga abo kugira ngo abo njonga nyingi milk handling post harvest when ibintu nyingi so government intervention sector ya mate eker nungi konka te nubacheta evolution te kuhinduka kurugero kurugero bwire bwa hati so baka kubarigera ha production increment baza attracting investment processing bakora assumption ngo producing amatobo barisa producing amatobo barisa zende nungi naza kubaho factory the processing y'amata ezabanze kwijekera Brookside in Kenyan farm so in the interests in region ejo konka
approach yeija ne ya system ya diary ya bene kora Uganda ne producing reuters million ibiri niye mu system ekorera izo Uganda ne producing a billion itanu. So it has not evolved. So ekyo kyaleta what's got abalisa but vulnerable. Tubaine capacity yokwe process yokwe chiringira mate kora variation. Tuweha bridge bridging a gap ya produce umulisa na process. So what's got value chain is destabilized. Hati process away nyona I do business ngora business. Na zo sector government government ukutahama. Ninza gukora ikikubasika cyone ku increasing profit margin. You're going to exploit the loss. No kwahuza. Wachele hata wonko wa business na chigamba azana wakareba. Exploitation. That's exploitation. So but the profit margin but it is exploitation. Yes, you would argue so. So tuena kwa tungo opportunity we can use it like I think so. They call it profit maximization. no kwa Abuso wejamu ya India ija kora Uganda ija kora sindi. Exactly. Ya shangamu aggregators ngo kweta aggregators mu nyankore abo kurundana mati nze yabaganira bose n'abacunda bikuri yabata yakora aggregator processor relationship ajya muniza kweza cash diribanje iwundunda ndamati. So icyakiri cyo mugasho cyo ngera mate umbwingi no kureta investing processing tike yaho kizubu cha aggregator. So nicyo cyo kureba ahainje munsi yabarisi hariyo ezo bakweta diary. Diary ezo zikura diary ezo nizaba processors ninga aggregators. So umurisa tari empowered. Umurisa tari supported. So taba mu investment taba mu government tiata sent kwindra system ya supply ya mati. So yareka katari demand and supply bigwiri. Okay. So government ile kongera mani umkwera abarisa. Government ine kureba ngu ya building a capacity yabarisa contract ya yagam agent basic yurarebe ho transaction ni etarhundaga. So njije nagamba mu system yakoze 20 million y'abandi kukataboka exercise birizo ebiri 10 ya leta ritazi kinara bazandika side ya so anyway as we conclude in summary I think the question of wabuze kibuzo ngomye Uganda koreke umye Uganda ashemeye gukora ashemereye Uganda hera hati na harungi munonga kukera hebere actually Uganda eri hateko esha heje oteyemu industries in case zikumanya bizugo hibiri abo twatakumanya bizugo hibiri ongati ndumango kizubukiri mu system kizubukiri mu leadership. Konga hati haruna industries zenga oil and gas nazo zikuza ku benefit n'abanya Uganda ezikuza ku reducing budget burden. Ebare mnonga Steven mbetseze ebare mnonga nabare sky mu bintu ka musizo kwasiza just one word mambo wazi ababiri bawe siura ba reba deni abakutureba mwebare kusupportinga Sky TV kureba Sky TV na program eji okubiri nuko kumwabihurira nuko biri okugarakaha tinkwereta nubanyeta so Paul nesha kunyeta nizagaraka kibarasho narienda kubuza Manuel abagizire ngo naza kuba engineer ngo naza kuba iki are depending ha their capabilities na just appointing so jisibura abantu Paulo ni shaba abarisa na bhingi ngo bakoze services z'abarundi
otherwise nibazaguma mbabanyunyuta Ona nojya mutiyatera karango. Natera karango. Noreba ugu nono ushashurira service konka ke kiyagamba umwami keishe ko kuba member wa cooperative no yamba abantu kandi ni buro government cyamuhera umwami Paul nishabangu abarisa nabhingi government yaretsereho kandi nahateke turare emphasizing ninga nenda ngukitebo mukora nabarisa nabhingi gukora cooperatives nambweni hariho cooperative nibageta besigana abesigana cooperative yabo harwa akashari nekora umurimo murungi munonga nambweni yo mbintu bi exploitation ebyamari yekabyanga notwara beye kwenda ko kubota kwenda nugaragaho nabo binahanda ugatunga. Yeah, which is good. Dairy industry, we shall get examples in cases to Yama, but now. So, Junan niba rikuija asho kandi nishabango tugambire bugabo babyamuhero de no sibre na after. Nyuno kusima ranga wizoberi no kusima moderator ku yeta program eje kusima Sky ukora program keje kwegesa abantu negamba kubi ni mpamyani no kwikiriza ngunira kwegesa abantu mnono kandi negamba hanshonga z'abantu batosha nyongo muntu no kwenda kwanje no kugira ngo abatsigazi bagumize mu no kwera abazire babo bagumize mu no kwabure ihanga wo kuba bene role bango ibagubasa kuri. Okay, thank you. Finally Emmanuel ya muhero na no ku okubiri bana bakumanya ngene ki program no je kwibintu ko kamwe ale bintu bimnanye nagabaho. Okay. Ngasibona Sky TV cyo kubanza ni inyigesa naremba burero mu muri ibintu byaba bafuni batumu jungu manya liberalization of trade manya biya kwasa ngo obushubuzi bagare kwire hino rugamba rumuntu nrakugwa ngwa rwe aba jarane yo bita free economy kongamwe na nyiragambira aho bisabitu bagenzi bitu mu kimanye Kenya nego n'umutuko neri mu free economy kongamwe so baguretse egatawe bakata minimum price farm get price yamati gab minimum price is 33 shilling zakija shilingi akidesha uko sana sumzi tukunu yezo shilingi 10 na bindishatu azo ishte umburu sayideri brahma tekinya niyerga murakumuri niyerga processing niyerga tunda mwenti ngo yabunje hakinya shilingi 10 na tukunu ne tezo shilingi shana so mukimanye barere kutubika yakabiri ikintu yenda kushimisa nyine mugogo nicyo gwenda kutwite bitubiri nera kwite government yitu kandi bakagana na business yitu y'ubwisi icyo kutekateka ngo umuntu yawe mu government akora business Brookside ubura rije ni mabazo Brookside egeri yakinyata yagiye mutano uhura bere president wa Kenya abeni Brookside na shubura mate ngo umuntu somaga mu kutekateka ngo za business summit ubundi harimo n'abakama bihanga harimo n'abaminisitiri nibyo bitera abana abo twazora kushugura nabo bashugura nabo n'ubako mu peyiri kandi betina biri konka okuramuza no kwitu turamuze garamutega ngungemera bona no kuja minisitiri gata nguda ngwino okuramuza no kwitu finally nagenda kusima kuko boze agamba okujaba wani kuna kwiboga kongaga kabagambire yuko ngibo ugambe ni bashaba umwimike twigwane ho enfumiyenti enfumiyenti icyo kubanza bagira ngo ente aba enfumiyori nyangore n'icyo cyo mbere cyo kweko watramo to kubaza kugwezera cyo wajikoze kandi ikindi naje byakabiko nkamenya nyiragambo icyo kugira ngo ifariente tutumwemere y'umuntu nangasimba bazora hati zero mi nyiragambo ente zero mi
barire ku Twitter umuntu zeyitu mugena ngo musheka no msheka uyimke akanende kungamete ni maisha notojera ronende zawe tubwo womene mutozo mutoje wa umurura wana murura agatemo gurgo mwitsi numurwana nufisa n'ingiro mbwenda abashifunye muturwane tufisa n'ingiro uko mutendero okay producer anyereka ngo thank you mwebale mnonga producer twa mtahamu mnonga kuonka zishonga za ziri nkuru adona nesha za Sky TV na Sony nkuru programu y'igi okubiri erizo twantugamba ntasiya ukweri twantugamba ikishane cyangwa ikihanga nkishaki nicyo mwarebera twaco mu okureta bayini kishane cy'ensi yona bayini kishane cya famuye bayini kishane cy'ihanga so twantwera mwishongeze buri umwe agezeho kuganira area hashtag abantu yasinzira ganira ibyo bushobozi ubundi kikakuyambiye wo kureba Sky newe kurebaho kwizera mu banyita Paul Abaho da political surgeon wireboira abamba turugiza kuri ya Radio 5 because program yi ne very directly connected to Radio 5 so Radio 5 audience ne turra nabo kimwe bari mnonga tumuntu atakwakira messages zibaziri nyingi kandi twine bwire bungi tubaha ngo muhurikize ibyo bashija ko abizire gamba bintu biro bukeneye murare kurungi mukama barindege munongo rugundi murundo rwakashatu nje kwa ntuje n'ibindi bitwaye tugambaho murare n'obusinge ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu